TV Western Hinda ni kutangira aha programu y'Obuhingi n'Oburisa. Omuhereza wawe ndi Ivan Tusime. Ehuru y'Omuhingi n'Omurisa W'omutaano eya Vision Group negumizamu kandi omuhurreegi eriizooba twatayayira Kabura Dairy Farm erukushangwa omuri Nshenyi Kitwe Ntungamo District kandi omuhurreegi tuba nitureeba obuhingi n'oburiisa nk'omuringo gumwe gw'okwihamu entaasya. Julius akangumaho n'omwe aha barikureeberera faamu egi ekatandika omwaka gwa 1998 baguma nibagitereeza mpora mpora mpaka bahika aha faamu y'omurembe ey'okuriisa ente z'amate kandi mbandize kubabuuza oku barikureeberera ente ezi. Amazina nibanyita akangumaho Julius, ninkora na Kabura Dairy Farm. Kabura Dairy Farm neshangwa Kitwe Ntungamo District muri Nshenyi, turiya boda ya Ntungamo na Isingiro. Farm tukora modern farming. Twine buri kimwe farm machine ntingirente byo kurya, twine machine zikubitera ente ziti zino records ente z'amate make twakizenda ha farm abuya ngo tuyo business y'amate. Farm ekatandika 1998 twaguma tutaho structures mpora mpora ntigihindura ntergumu kuba cattle keepers twaba modern farmers. Okuhika aha mutindo ogubariho ngo cyabahwerire munonga n'ebihandiiko bya farm ebirukoreka okwente zirukamwa okuzurukuzara hamwe n'ebindi. Icyo kubanza no kumara record zente then ukazikora paddocks ukamanya into buyazarwa ubuyayema ubweshimiye kuba nezara buri day agemya nobano ente zona zino record za then nemisiri yonka nobano manya types nungize zibe kurya byente byoshimiye kuba no hinga nkuko mwabire bitwa ebinaboreka byona. So twine different crops, twine ebichori, twine ekibingo cyo kweta pak chong, twine ebinyatsi ebindi bya bricaria, legumes, twine na hay. So mwazire ngo zana ziriya silage bekurga silage zaha kamwa yani kamwe baniryo cacu nibyo tukora. Okureberera ente zabo okureba ngo tuzarwara nabakoresa akakoryo ko kuzirisiza paddocks kandi bagumiza mu bakoresa emibazi ey'omutindo murungi erukutangira ente zabo kuteganisa bw'endwara. Disease control no kure cyo kubanza no banzo kora paddocks. Paddocks ziri mitingente kugira ngo zagenda munonga kuyabura ingo. Then ukoza kwitoshimiye kuba akwa tukoza spray race shimiye kureba ngomba zwagutaburaje. So spray race na inungi kandi ente zane zoga zitine ngo hazikubaza kushiya kugira ngo zarwara munonga. Dine mbazi tikurigaho ha ente yarwara immediate no gire bakare ugira gura. Tukozesa oxygen %, tukozesa bupavex, tukozesa multivitamin kigira mwe indwara ente yikubirwire ko harimo indwara ni itana mu harimo y'amashiyo harimo kashanku harimo musto. So buri indwara inumbazwayo then burwanyuma y'amezi 3 ntwandi duwaminga. Aha famu egi buri izooba nibakama amate gatari hansi ya lita 3 kandi obumwe nibakama amate gahika omuri lita 5 okurigerera aha mubaro gw'ente ogubarikuba nibakama. Obwa hati lita emwe eri ahari shiringi 6 kandi kwenda kongera aha mutindo gw'amate gabo nibenda batandikye kukora cheese. Of course twine amate mengi ngo tukushoza so far turiyo dairy production. Then n'abantu bakwije abantu bende imizo kubikira baziha. Tukakozere gati tukayitse but ntupuranga gukora cheese. Mutupuraningira bwire cyo misho. Already badaringira cyo cya cheese. So ningira ngo nka next year ntwantanga.
bine ebyoma ha famu. Ekyoma kimwe n'ekyo kutematema ebinyansi byo kukora silage kandi ekindi ekyoma nikibayambaho omu kukora cyacu eyi barikuriisa ente. Hati nyine erikukora silage ekutera ebicoori oba fresh oba silage mashini erihwa kutera cacu erihwa then tukozesa bomba tukozesa sprayless nanabagambire then nyangu equipments nizo zitwine then nakwibusirimo mwarebire y'ibombe zindi ezikufuhirira ebicoori byabirwire fuhira kakanyagombwa mwine nka store zo kubikamo ibintu mukoresa farm buri kintu cyona kine embazi n'ibitabo bine store yazbyo then equipments ezo kukozesa enfuka emhoro nazo zine bine store yabyo. Enshonga yo kurinda amatungo kureba ngu tagarwara nacyo ni kikuru munonga nebenda kombeka foot bath kwenda ngo abantu babana bataho mu famu egi batakatasiyamu obukoko obwakobasa kurwaza ente zabo. Turiyo nza kombeka ka foot bath hariya kwenda ngo motoka yani irabamo ninga umuntu yana arabamo abanza atemu disinfecting so hariya muhanda ageta imwe areba arukina ntutiyo nza kujombeka. Bimwe ahabiri okukora famu egi kuba ey'omutindo aha famu ezindi n'okushanga nibahinga ebinyansi by'ebika byingi ebirikuheereza ente amate, nibahinga ebicoori ebibarikukoramu silage, bakombeka ekiju ahu ente zirikuhuumurira, enyina nibazitaanisa kuruga aha kiro kimwe kuhika aha kwezi kumwe. Ente erikuba nenda kuzaara nibagita omu maternity ahu erikumara esande 3 kandi biine nahu barikuta ente ezirikuba zirwire. Nibagumizamu bateeka ebikondo bya famu kureba ngu tibyarahuka kujunda kandi biine na spray race ahu barikwogyeza ente buri sande. Twine feed rot mwagireberaho twine resting place ati ente kwe kugenda munonga ereka kushara ngira kushara mate kwa tente zitino zo mwishwa eshahi ibiri zonka ku stretchinga zigarika kiheza kuya sayiri yayo ezo mu shade uriba interior rero ngo zino businge bwingi obunyena ningira ngo mareba no buraraje muno kumanya ati at twine stages zazo twine from day 1 kuhika 1 week 2 weeks sorry then kuruga 2 weeks mpaka 3 months from 3 months kuzara 1 year bino kwekuza mu 1 year kwekuza mu 1 year tigi crossing egarako mu dry hard no kuba no ate cyo kubanza zanzinywa amate ni banza amate 2 weeks erga kunywa amate iza hariye baneriye ebinyatsi he neriya cacu n'amizi gayo garuhawo hata no developing rumeni yayo hatirga mwente mpango cyo kubanza no gira imitinga indwara ubunye n'ubundi ukashanje n'ubugena ng'umwana muri yo kwa muhanda kunko bwite no bwerinzirege nyina kubura kurwara kandi inyana kuza kwemesha ni kubanza gasimi yake ibira so nacyo still records nicyo zikuyambira kuma yo byazarwa bya wishimiye kuba niyema stages zinanimboreka zo ntekwe kuba nenda kuzara yani buri 1 week akorere nimba ni mabu yayema nimanyo ebire kuza kuzaramo hastigiyayo ezo mu maternity harimo ibyo kurya harimo amaizi egumamo hato already ebitaki ebinamana kugira ngo yaza kuzara ibitaki genda nkente zinde zaburijo zikuzarira mu bishaka in case yaenda kuremwa no bawagire ibire no gishika no giha buyambi. Akakoryo akarukubawera kutunga katari karungi nibareba ngo bashohoza amate agari ha mutindo murungi kandi nibagaruka begitira mu kigombe cha Nshenyi Dairy Cooperative Dairy erukugura amate gabo. Tebe ebinyatse bitagabura byonka byongera kwarte y'amate so amate gabo gaga y'amayonjo
gine quality yagwira nungi na dairy zone zibanze gitinga nzigakunda abo tukuta amezi nk'abandi kama bakatamo amezi afamu cyo kubanza ni ente kuyibiza kuriya amatega gazone gabigeri gaye matema rungi munonga ga quality arho dairy ya cooperative bagita ndafuko so ni tukuta amategeko padent shoza ritabe natano konka ente ni kamoga kukiraho habo kuba already nyana zo ngana zimwe artiga nabi so igana abiri koko zitare ari bitano reba ngo ente ziri mu rutare kaga arata kunegure challenge hati kiri mu beyi y'amate abo kuba hatu kwa kuba obugar hunko umuja nko bagasha ziri impagagura kaga so gakuba umushana gagacendereho babana matugara 12 okurinda ebyo bahangwa bakabyara imiti kwetorora famu yabo kandi nubagumizamo bareba ngo famu yabo tiyaza mu buvera obuhangwa cyo kubanza twita imiti mwagireba mu famu ntigezeho kubyarevera evera nyangwa mwabireba nabyo so twita obuhangwa ya of course financially bari involved abo kuba icyo tuza gukora cyona tutamana ba meza tukikirizana bakisupportinga tukikora nibija wirobwire cyuka famu bwanyuma yo kwezi baba rukonoye every after buri ukwezi kwaiza kuhona baba rukonoye bakoreye imirimo kwe kugenda n'abana babone baba bari mu business niyo n'abana baba atunkeji umutabani wo kugira runninga uwa kweta Kabura famu egi eya mbere abantu abajetorire n'abakozi baruhika 30 eherize abantu amataka go kwingamo otireho no kwegesa abantu okuri sente icyo kubanze tira abantu imirimo abakozi wabareba no imirimo ya famu ni mingi yo kwinga yo gabure so tina abakozi bengi bingana nkabanga abakozi 30 deni arho bwana ureba abandi abantu bakora mbahinga nkabakaza mu ashangomo tukabaherezaho kwinga umufamu nabahinga mu byo kuriya byabo kandi bakucarura kure kandi bijya bagira imirimo batwora aho afamu bitiyo byonka actually ati nite tweta training za akugira ngo bitsa modern farm companies nka izikuba nzenda ku training kuri isa ziretaho seminars tweta ba farmers bona bija hatu ba hosting Julius akangumaho ni production manager wa famu egi kandi we omugagwe nagira no kureba ngo buri kimwe aha famu egi kiriyo mu buteka twimo ko mukasheshe nimbanye no kureba ngo abakama baraho bari mukama we naroho then konkweza tizo Misiri nayo no kureba abihingi ngo bayija bayino bakora eba umurimo gwagenda then abana bakweza kama bazo cleaninga ikamero uno kurenga cyakurwa abo kwente zishimiye kubanzirira hantaronge wota cleaningire ibyo yatazikuza kubikunda ninga izo kandi zibasa kuyaka kazurwaza so ino kurenga wa cleaninga hashemera ubunyena ningira ngo mwaro kubusha health wise bushimiye kubana burara hantaronge bwina maize bwine byo kuyebana cacu he bishimire kuba biru se bibona shimiye kubana indeba ngo bikozere ki bine ecyapa ahanguto eya Kitwe kagati ekerukoreka famu yabo ahera kushangwa oburugo bw'amizi aha famu egi bine ebiduba by'amizi hazana bakoresa pampo y'amashanyarazi bagatambuza gazo mu za tank ezero kuhereza famu zona kandi no mu famu bakombekamo obwato kureba ngo ente zabo zatunga amizi borekire aho zuru kugendera byatumye nagira twine icyapa nguto ncoreka Kabura dairy farm mwine cyonga nahanda buce twine hoce cyonga amazing taga pumping isa twine amashanyarazi taga pumping tanka eri heruguru supplying mu mato gona dina gana taga collectinga aga rain water nago gine tanka yago agakurgama bataka gona gazo mutankomo dina go stira taga supplying mu mwanya so buri padoka yona heri eri mu amaizi ente honka izikurira haruha amaizi zaheza kamwa ahiziko za haruha amaizi ako niwe yarga kurya cacu iniro niba ni amaizi eriya narga kurya sairegi nebiniro haruha amaizi
then paddocks ezikuzamu zano zi stretching twine k'emitwaro 10 y'amaizi kwa side emu hari emitwaro 5 side endijo hari emitwaro 5 bine amashanyarazi agarukwera ente zabo kweza zabanizirya nyekero tine mwaka ogwabagumire kwihaho bine kizubu cy'indwara z'amatungo ezuru kubateganisa nitwe amashanyarazi ngo kupampinga light sente nizirya nyekero zino kuba zine light then nubu akubo nyina nko nubu nkabwine light so amashanyarazi ngatukora umurimo gwo ya challenges tikuburwamu nabana baryaho ija outbreak z'indwara nkejwa ija nka Clostridia kunka byona nturwana sakureba ngo bya twaberga mugi mbirwanisa muta kandi mbiyeteka tekire muto kwa outbreak ya FMD to vaccinating itakashikira awito then already to fences wazireba intene beta kwikirizwa kushora umupadoka ningeza abantu kutahira zona plans ninjango wareba tiyo ntindira structures ntwenda ngo ebe completely modern farm oshange twine amategeko ntuge processingira ukura ngama kutwenda gukora kizi then abakozi oshange bine medical insurance n'imishara y'abakozi na yiyongere kugira ngo nawe yanakukorera agira iki yakutungamo kwenda ngo abakozi batakabura ibyo kurya bine ebicyori ebibarukwinga biriye by'abakozi hamwe n'urutoke kuri nani nkoreka ibicori twine ibicori twinga biriye ibyacacuyu hamwe no kunga abakozi so aho taro buzu kugira ngo umukozi yagire njara urutoke warareba mhogo erumu so taro buzu bw'ibyo kurya hari cyo kubanza ndashasha abakozi bite mbashashwa kukiza famu zezindi akubona buni imirimo ibakora ni mbakoye imirimo modern aho kana bobe ino kumanya integi nurukuba okuba kweza kama umuntu yarga kamente akanabe ngaro endenzwara mestitis takabasa kamente ndije akakamendije ashimiye kuyaya yahize kwaziye gi akanabe ngaro akamendije ati cyo kubanza ntizihingira ebicoro mwabireba kubikorwa kuri ya tubikora musayirege twine machine yo kutera sayirege nanagigambire ngo yerho so icyabandi batine then nanakwize ntitera cacu twine machine yo kutera cacu abantu bagaburira cacu kitwe cy'umutano abandi then twine different pastures wanozireba izina ni ngambira zone noshanga abandi batine batahingira imisinke y'igiyone yitwina ate gisayirege iwashanga ntagaburira igituke yamwe bicori twatere bikonko byonka so twatamushika ruguru twatamucacu onka tekorga yige nke y'icicori yenyine so hata kitugikora ntugiyongera mu ka fresh aho kwa ka protein kaba karigiremo ndiyongeramo ekibingo cy'iki nakoreka cya pakchong ate entezi zongera kugikunda akarunji ka pakchong nika pakchong ne kamasa tinke binge byaburije tujyo nayo ni innovation yo kushanga mu n'iki bingo kitari cyabo yeah nayo ni innovation mwe baraba TV West kuja kutayira kandi twakunda plan yitu imwe ni farm yitu twakoraje ntubashaba ngo mutobu ya mbere yitu imwashanga bitare bikubura mu farm ninga kongera kushoma twega kandi n'icyo kandi kigesa abandi bantu bakwija kutureba kumanya ento kwishimiye kuba nerya kwishimiye kuba nerara kwishimiye kuba neba mwe bare munonga wasigara ndi Julius Akangomaho manager Kabura Dairy Farm yebare kugumananye aha porogaramu egi kandi ehuru y'Omuhingi W'omutaano negumizamu bitu kuwa kuba noyenda timu egi ekutayayire aha famu yawe omuhoro yitu ey'Omuhingi W'omutaano tuhikire aha ofisi zitu eza TV West omuruboma Mbarara ninga oterre producer wa porogaramu egi aha 07 25 15 12 omuhereza ndi Ivan Tusimi.